Glej ti to. Tole je to gore na drevesi. Opa! Ale ja se držim. Probaj ti za tego učić. Kaj si ti? Dobro, dokaj da radiš tam. Ne. Ne zdržamo se nešto, probajme samo po te. A pa ajmo brečka da bo nastavljen. Op, 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 op. Op, 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 op. Gledaj kak se vidi razlika. Zdaj kaj smeti je, no? To se sploh spomnil, nisem.